Nomati MSC constituency ke parlo den teron arong arat ajak ding kluipen bridge kawe penajok kachehelat akisung aputhak em Rita Singh hi lapen MP Amar Singh ti sophan ke pachini donateng MP scheme pen RCC bridge kasalam patang pi pongsi MP Amar Singh ti sori deng pen kangpupon Aruni Phayeng Koragi Thomarni Nomati constituency ke parlo ten teron arong MPLADs 2024 to 25 scheme pen lak in koirapho atangka ki panongpon RCC bridge ki kimpatang ponsi MP Amar Singh ti sori deng pen kangpupon Bangso hud Nomati MSC mati EM Rita Singh hi abarim MLA Dor Singh Ronghang Dengaon Town Committee Chairman Pradip Bingti, Nomatin Mandal President Mensing Diso, VDC Chairman Brinton Mahila, Tourism Board Chairman Dharam Singh Kroatum Pendanglok, Penang An BJP Songja Pila Pen Rong Radatum Chetongdun. Development Fund Pen Ladakh Dolong labangso kangpu phansi wanglo lapen ke pupu arong made konsensi mohamaya pen Nomati konsensi ke la so alang roi so sit agdak ta Ladakh local MSC Rita Singh hi mate Karbianglo autonomous council EM alang li Hiliphan national pen rong asortum kedam ke wang kacheleng sungro upensi niliako DC Fan Toksi labang sa dolong abang ke sengson dollar pili ingku pondo rong asal kado bagi sitame Rita Singh hi fan itu mane choro pon weg nang alang li a proposal ke man pensi ni lita bank pon lagi pilihan cetong rapet local MSC mate ian Rita Singh hi ke hai la family tum long dak nang stand tu ex-MLA lo, Dor Singh lo, Ladakh Mondol President, PTO Engineer, Ladakh Land Salon Chairman, Town Committee Chairman, jadi MP Haider kan, nanti tu konsensi kan, dia memakan MP kita Haider kan, angkat nasional tu betul. Labdanala examiner itu masih ada kan sudah bulan mana bangke lalu ni itu lagi tapi kalau kata malam ni bangke dan kilo long festival lagi MC kita stage sudah labang belum Mahamaya pen lapu Nomati kacedeng Ladakh bang aborda Ladakh bang lahana scheme ke mede dor proposal nang kutumba nasi nang itu kado ita la Rita Singh hi ba ke apente anti development fund ke ongo dari kau dan bukan sila adalah konten konsensi ke puro kan mahasiswa politik dari itu lane tangke dan alam itu kan mengatakan nikan silong nang li lo pulo ka ladakta uti hisi ini akan ka la Nomati konsensi pan sebane ini dolo la pente ni mali kato oge tonta nang itu self help group kato oge ta di self help group kato oge panto konang de kato oge panto konang ku la pente kalau movement self help
Ada ko labangso ini membantu implementing agency talaga halaman development block. Item tentang within the channel narong ulo kasi labangso dolong kangku pondepan kangku dar pondejo kadang ko rin ko de ko liho de Tongga pun lada tadi. Ya terbaca di longe. Ada lo no. Alang ya. Waktu itu pun lakukan ataupun tahu Denteron arong aradu bangso bridge kelong aputhak ningche parong ponsi MP Amar Singh Tisol pen Rita Singh hiya to mapan kachoro pajirpon laging koy rapong la footpath ta do la pen puda border pitching ta do ya do so total 25 lakhs la klong clear tower pi keheno alam mangge nili parliament long sedame ningji dan lo nang litum adok we la soteng de ekon en kon ko pulo la la soteng sia lang litum eklembom lo la pengelada komama a kontraktor kawe claim pameka ke to ke la minister bang mili phanang polo nitin gatire ba mili temba wangoi polo la session tangde penili alang likam tembar damlo le sini kadong we phan me ke patlem pameka yi aphansi apor ani hodlo la so News Report KTV News